guku ni kaunti ya Bungoma na kimerini giki kugire na andu hiyo na nyimbo cia irua iria cioĩkaine ta Eshinyimba ikinuni anake aria maragimara gicigo-ini giki makihariria ucemani na kahiu. No riu ni undu wa murimu wa corona gukirite ki. Irua ria Buguthu riharagirio thutha wa miaka 2 mweri wa kanana ria anake gatagati ka miaka 10 na 15. Utuku wa gukia kwa irua kuharagirio igongona rĩũĩkaine ta kuminya arĩ kĩonereria gĩa kuma ũhĩ-inĩ kũingĩra wanake-inĩ. Mwaka huu pamoja na wakukao wenzangu tuko tayari sana kutayarisha watoto, lakini shida yenye iko ugonjwa wa Kenya ama ugonjwa wa dunia yenye imekuja hii inaitwa corona ndio imetuharibia mpango yetu. Sasa sisi tunatamani tutayarishe, lakini ugonjwa imesiti, na tunaomba Mungu kama hii ugonjwa itapunguka tutakuwa tayari. Sisi mpaka saa hii tuko tayari kutayarisha watoto. Muikariri gĩtĩ wa gĩkundi kĩa andũ arĩa marutaga wĩra wa irua rũgũrũ rwa bũrũri Sinino wa Mũkolongolo augĩte kũrĩ na ũgwati mũnene gũtabania irua rĩrĩ hĩndĩ ĩno kwĩna mũtuthũko wa COVID-19, na akauga ikinya hiyo nĩ rĩkuĩrwo mũndũ wothe ũkũgeria gũtabania irua hĩndĩ ĩno. Kwa hivyo ni muhimu tuzingatie masharti kuhusu janga likitokezea kama hili la corona. Ni hivyo tu, na ni tumeamua watu wetu watuelewe, na sio jambo ambalo tunaanza saa hizi. Tumefuata desturi za babu zetu ndio tukafuatia huo mwelekeo. Rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa kerĩ rĩa gũtirio kwa magongona ma irua gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Rita rĩa mbere yarĩ ihinda rĩa mbara ya thĩ ya mwaka wa 1935 nginyagia mwaka wa 1939. Sisi kama Wizara ya Afya tutajizatiti na tumeweka mikakati mwafaka ya kuhakikisha kwamba wale ambao watahitaji huduma hii katika hospitali zetu katika jimbo nzima la Bungoma watahudumiwa vilivyo. Tutaweka mikakati ya kufaa katika hospitali zetu 10. Dennis Wamboza ni muciari uria haririe kugimaria mũriũ na rĩu arauga ni atukanĩirwo kuona rĩu agweterera mĩaka ĩngĩ. Serikali inaweza kuturuhusu madaktari wawe wakija katika kila boma, bora mzazi awe tayari na aweze kututayarishia watoto wetu, ndiposa tusiwe na vijana ambao wanakuwa wakubwa bila kufanya nini kupitia katika hiyo mila yetu. Aria maraigwa mahatĩrĩirio nĩ itua rĩa gũtirio kwa magongona ma irua mwaka ũyũ no mathi maruithĩrio thibitarĩ-inĩ ona gũtuĩka ũndũ ti mwĩtĩkĩrĩku rũrĩrĩ-inĩ rwa Baluhia, na nĩ itua rĩngĩtũma mwanake atũre athutukanagio mĩaka yake yothe nĩ andũ a rika rĩake. Aingĩ ao matirĩ na wĩki o tiga gweterera mweri wa kanana mwaka wa 2022. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.